Dobrodošli. Danas su mi djeca znači otišla s tatom u jednu igraonicu. Ja nisam išla zato što sam bolesna, ali iako sam bolesna napravit ćemo najbolje slance. Po meni je ovo najbolji recept, čak bolji nego iz pekare, pa evo probajte pa prosudite sami. Ide vam 500 grama brašna, ide jedna žličica, ja ću staviti malo više soli, jedna kašikica šećera, imam suhi kvasac, pa stavljam znači ovake 2 žličice kvasca. Ide pola kiselog vrhnja, što znači da je čašica 180 grama, znači mi stavljamo pola. Ide 50 ml ulja i 2 deci vode. Evo, to se znači sve zamjesimo. Kada zamjesimo, ostavimo da odstoji, znači da se diže nekih pola sata. Zatim ćemo izraditi slance i stavit ćemo ih na masni papir i opet ostaviti da stoje jedno 20 minuta. I nakon toga stavljamo ih peći na nekih 200 stupnjeva. S obzirom da je moja pečnica dosta jaka, ja inače stavljam na 180. Sad ću pokriti i ostaviti da odstoji, znači pola sata. Se tijesto diglo, znači ovako si možete znači rezati, ovisno koliko želite dugačko koja je tepsija, i onda jel krenete lagano, pravite si debljinu koliko želite. Ja ne želim recimo baš jako tanko, zato što imam dječicu koja vole onako, jel, ipak malo deblje. Kada bude odstojalo, ono će se znači još podići, narast će znači tijesto i bit će odlično. Kada budete stavili peći, onda znači tamo pred kraj recimo pečenja uzmete 2 žlice brašna, pomiješate sa malo soli i dodate znači vode da vam bude onako ne prerijetko, ali ne smije biti ni pregusto. Izvadite znači slance i onda ih prelijete, jel, koliko želite tog slanog, i vratite natrag kroz možda 2-3 minute i to vam je onda to. Evo, idemo znači dalje. Evo znači, ovo su moje slanci, idem ih staviti znači još da malo stoje jedno 20 minuta i onda ću staviti peći.